IBPS le SBIPO previous year exam question how tle mazong a question tak tak ni lavina pattern ang sile a mark ti sang sang te kha kan enanga hi chu prelims big o tuna chuan prelims akan focus bi kang mains ka chu soila ngai ri lawa exam to chin kanom chuanin akal fang chu in shebe kanga tiro SBI le IBPS a chuan heti hian English in 30 marks a pua 30 questions QA 35 questions reasoning 35 more question pakatin mark khalve la pua chuan duration hi 20 1 hour ani a chuan sectional hetia kalkwalang kha theve lo ni chu in exam line English aronom chuan English ka minutes som hi chung ngei thanangai minutes som hi aralanga QA ithangang minutes som hi mo hatiang khanin he RRB te anga kalkwal the ang khan ni lawani chumo chuan hi nikum SBIPO nikuma chuanin sequence of the exam English masabera quant omle a reasoning ability aron omle a section masabera English quant reasoning ani chumo chuan level hi moderate ani moderate anti hi chuanin by how hi chuanin moderate anti hian claimin a harve that easy hi chu a easy ma china mo kasai thiam dan to moderate ani to hi chuanin i Zirlai tan chuan a harani chuan quant a harber tlang pui china hi 2019 ania English quant reasoning angina ron kalboka level moderate quant was difficult to follow ni le a kan en zung chung ang ot tia en han tai tur em omlawa hi 2018 ania English reasoning quant angina ron kal thung ta hi chu soilok thei ni lawa mo question and set dan turaka a section khamo fix po chuang lo ni chu chuan level moderate ni a reasoning was moderate to lengthy heta hi chuan reasoning kha temin a har ve deuh question a 3 boka chaw tur a 3 bok tin ani chu reasoning hi chu full lo to ve pe chuan a 3 thei khop mai hi IBPS PO ni thunga IBPS PO hi mani khani noti kha chuak ve thowa ma se tribal tan si khat to khanin ka sha chuan lo chuan exam tho la chu ka tia SBI PO in try don tho chuan mo sequence of the exam English quant reasoning angina ron kala level moderate ani a quant kha moderate and calculative quant harve thungani chumo heta hi chuan 2019 English quant reasoning easy to moderate easy ti aron lan to hisan plemin chete ina all ve de set ani tina ang ani chuan quant was moderate quant katlemin harve shet harve det heta hi chuan English reasoning quant ni ve thunga level moderate nia reasoning kha harve de lek ani chumo an pathum zinga chuan kumin 2021 na hian expected level of difficulty to moderate to lengthy ani mani SBI clerk exam kha in omani chuan har me tro o har khop meya a begin shift to kha har lu tu kan jani khat exam khan ni som pasari hi exam la omle do na ma se chu ala suilok thei lawa tu na chuan clerk pu khatyang ani chuan PO hi chu a level hi asang ve de lek turanga ni a indirna sa anga mo crack thei lo tur thu om lo in paima khota in tum in main aim in objective ani chuan in rule ti tak te in tum ani chuan in thing theiang chuan hi question ron kal dan ani a SBI PO last 3 years English heti hian han enta ula reading comprehension te error spotting phrase replacement fill in the blanks clauses identifying correct sentence match the column plus sentence inita ting hawa hian kum shang 2018 19 20 aron amtani
in han amar khai han embed question number of question han embed data eng hinge poimo anga eng hinge run swak mun chin ikatu in chat ta mai ka ring reading comprehension hi ngei he disu question te lama hian anom se a one error putting section of the phrase replacement 5 po hi content khop me kalda hi fill in the blanks han omlawa close test 2020 omlaw thunga identifying correct sentence han omlaw thunga he tangin mark thum te ran putangin ma nga te ran puwa match the column plus sentence tahan 5 plus 5 match the column 5 sentence 5 mo tahanin makalawa tahan 3 ka 3 tok kanile tani chuan next he IBPS nilaw SBIPO quan section quan ta hi chuan quan than sui hi chuan DI hi kan ri ro han ron lang lian ngal top zel mea DI hi chu thiam mi ngei tur ani a DI a po inglo he tunlai question kaldana chuan nge arithmetic te probability te nge khatyang ang DI ya omlo tura kan ngai ang ti kha aron omna sa to em mo kum ma ta man kum de la ong ngai lawang ti kha khatyang kha DI han ron tam tu em a kha kha chuan ti common de ang pie chart te nge kalak lo ka han ka shet aking hi ka soi ta thelawa tabular ang ti te mo khatyang ang kha aron common ti ni DI kan ti sa to ang kamate dun hai ron common tu arithmetic aron te sang puya time nge arithmetic how ang kha ni me khatyang ang kha DI han aron tel na sa to ma chuan kakatu nge kina in handir thawanga in shityam thawtura ngai ila quadratic equation hi aron kal de 2020 ya kal lo lova number series of constant ma by that quantity base 2018 na ti aswaka miscellaneous arithmetic how le atyang le ne ho proportion lian lo de te ang kha tam de ti ang ho khamo aron ku be no china ni caselet hi up chance sang ka tia athan chu ama te hi mo level hi asang ro ka tia so approximation hi chu he po hi apo nge trong kam hi ka tia lu tuk lo swak the chance sang chuan reasoning vet pung subject ania hitai nan en pang hian puzzle and sitting arrangement swak them m ni 35 marks som hi item aron puthot atan ve item ani sumo atan ve item hi puzzle and sitting arrangement chuwang chuan prelim ta po hian adang how hi tu kan si zung anga class ni khatte te in kan si anga puzzle and sitting hi class tun dach san ve ang vel hi tu ti so ka tum do na de chuan coding decoding te reasoning a common mai ni direction sense inequality te po hi mo to ka order and ranking po hi reasoning so chuan alang ve je amaro chu hi tuna hian gon swak 2018 cha khan ron swak ka chang su sang ve tho me hi po syllogism hi reasoning 2 mai ni amo kyam to chuan police pop open me that relation in alphabet test hi tun sa kan je tu lia portion hi Aizawl wa ma se tinge dang zir tam lu tuk ngai lo he shat tu tam em lo ma se question in a direction in fact ang zu kan ti chuan answer hi chhuak zung me ni amai ro chu man po le hi lia chan ti ni lawa tam bera mark thum up to 3 questions hi aron chhuak turangai ani ma se he question we can end one 2 alphabet te sa so mo 2 ron aron pu be ni chu IBPS kan end zung reading comprehension tam le em na ya English ikhanin han en bang ulas question we han
ngei to vang ti attribution shin te mo introductory part te lo le to akang len English thum tu aron kwa dan ni in shanghai vek thei lo mai theya in nu ngai lo te ni ti chuan amai ro chu en de shim te chuanin hei kwan di when first the barely quadratic equation number series quantity based miscellaneous approximation hi ani le di hi set thum ani ta pawimawh 555 ani chuan tuna reasoning heta po 20 puzzle sitting khanewan puli direction coding direction senses order and ranking engma chuak lo data sufficiency ta po alphabet test hi mark ni ve po in aron chuak le ni to alphabet test chu class kan ziranga khamitsin kha question kan en thei chu ni sela chuanin in rem tan vectoringa paper le pen asia na tu khalo iching ula question copy ngai lawa ni kan sei zoi jang alphabet test kan sei to ang khan atam bera 3 marks aron put heya amai ro tu question hi kan en chuan 2 marks in aron lakal chho ani chuan place value of when in homework to let jam lo tan place value of alphabet kha jam ni tu ni a to 1 b to 2 ni c to 3 ni d to 4 ni ti ang hi lo thiam ni yang on chu in thiam lo chuan to kha poi khak don ani chuan a hriat ol sam le deuh hlek an turin tlem hi ejoti ti hi j o t y t word hi sinthia ta ula hi 5 ania 5 10 15 20 25 ani ta 0 and tirnan n khalo zong don tala n2 o ma tia oma ani chuan o to 15 ani chuan n to 14 ani ti han sha zung theina s zong don tala s to t ma tia ani t to 20 nia s to 19 ani ang ti theina ri ru kan put theinan khan ti kan sin sa angai buka ama ero chu hemi an place value hi tiang taka in by heart chuan hi chungai lem chuang lo in by heart to tuwa nge ati sianan athil non nang khanin 5 10 15 20 e g o t y t hi chu an sheve shim ma ula apui chuang lo ani on chuanin hi reverse alphabetical order le anma ani place value pa ngai kan de chuan 27 na chuak ti aron show me ta a place value pa ngai tu 1 ania tro a reverse chuan a le ding zong kan share chuan a hi 26 na om thung ani number 1 a zeta om thung ang reverse ta chuan mo chuan anma ani place value pa ngai le an reverse alphabetical order kan at chuan 27 na chuak ni tu ani kha ani le mai ta b2 and ta ula b2 ani tiro b2 place value to 2 ni ale zong kan sia chuan 25 ta om chuan 2 plus 25 to 27 ani chuanin hi chu alap hemi tun slide tak hi chu an ma ani place value le an reverse alphabetical order and place value kha kan s1 27 ani pikan ship pot mai ula next si apoi modona next si poi mol tok hemi bang hian question kan sok chinang the opposite are those pairs of letters the sum of whose position is always 27 a to 1 ania tro z to 26 ani first le last ania an position te kan s1 27 ani hatiang te kan b to 2 ania y to 25 ania kan s1 27 ani hatiang ang an position te kan a ta 27 ron swap the ho kha pair thau ang khan ni ta amo
chuan chu tiang lo po chu na sei thia ama saber le anu nung ber anin peranga ama saber dot le anu nung ber dot anin peranga khatiang je kha anin per chho data chuan m le n hi he ato pa chungin ti hanin anin per chho de alai pahni kha m le n anin ta kha anin per ve le ni ta chuan he ki pai hat ni tu ania a sha ta ko se ma dong ki ma ko sha chi ta se lo tinga a le z tu kan cheve ka ngadro a to z tu kan ta a le z tu kan cheve ka b le y to b o y boy tu kan ti tenga mo b o y boy ke b y ba yang te pon chuan p le x to crack c r a x crack ti den te tin sa china chuan d w to dew d e w dew ti wat sang te pon ka tin sa tenga e v to evening EVE NING evening ang tipong kan sinsya nga indule EV ang tipon in sinsya nga kakatuin dudu dahil sa te tuan FU2 for you ang tipon mo for you te indudu dahil kakatu manirem santa ng angin mase bahar ngei turani tuan GET get mo GOT got mo ani lo pon GT game tipo kan nei ta akhatyang kha gaming shetan tuan shai khalo ol samdon tani tuan his his tepo law ni ta se tro h le s ani lo pon ka shat ol samdan zo chu high school hs high school mo chuan I le r anin popa ir battalion na chang hang ka sin sa china ki ma chuan mo sin sa tu dan dan ni sila ka to ir battalion chang ka sin sa chuan jq chu ol tuk jack le queen mo jack le queen ka ti chin kha card kan den te pon mo lel pa khanin ka sha jack ka chuan kp hi tu p opposite to k opposite to p mo a opposite to z opposite to a kha jang se khan kp hi tu p k ang in ka tin sa p k tu ani tu p k lu tu aphakar lu tu kan ti ang ti khan sha khalo no am ta ni tu chuan lo hi tu love 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 ten ti thaya or the Mizoram sangram lo nei ang sia hanin tapin sa du zo ka lo lo chuan mn2 m le n hi tu anin dot sa shin ta zero kan sha ta lmnop da m le n an ko pa ani lo kon man len te pon kan sin sa ti tani chuanin khatina khanin buinai thongma tu chu an alphabetical or on place value a place value to 1 ani r place value to 18 ani t place value to 20 ani in ti zakata theina chu khan w to 23 a oma khatyang ka initial za the kha anga ya chuan opposite letters hi ashiat ol samdan kan soi to a in lau thiam bom don ya on chuan le hi kan thang se dang choose the word which is different from the rest akhoi hinge dang lam bi khoi hinge dang lam ti kha kan jong do na chu bang nya nang mani khanin lo chok venga ka sorry ngot lo ring lo la mo movie and amin lo ngai lo la classical sakki ni ti kha xiaola hinge dang lam nia i xiat answer kha asai the le ngai le o đây là tiếng Hà của gió rồi. D more. D for dog more. Boy B. B for boy. B for boy adika chuanin tu dang hun vela hian mo ka sei le du tu kan kom sang ti a hi an big seng te eva ni ship da ga pon ni to mo kan record lo te ti lo kan thei tu kan lo se tiam no kan chok angi o a le b ai thau na chu 1 na nya tiro a b kan siara plus 1 b
CD plus 2, D, E, F, G plus 3, P, Q plus 1, Q, R, S, T plus 3, T, U, V, W, X plus 4. Again, plus 1 plus 3 plus 4. 0. 1 khoi zo ke pattern dik zo tu kan na shi tuang ro mai ro tu pathum hi kan ke le lo kang N, O, 0 plus 1, O, P, Q plus 2, Q, R, S, T plus 3. Plus 1 plus 2 plus 3 pi pahi kan hit pak to a. Tuan hei hi adang lam hi ti khatya me ta ni in du le che ka har tuang lawa hi po hi check taw la H I plus 1 I J K plus 2 K L M N plus 3 plus 1 plus 2 plus 3 in a in de la tuan bi khalo dang lam bi ta ni tu tuan how many such pairs of letters are in the word aristocrat? Each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet, both forward and backward. Ati dan tu betul yang lecam laukan om takin. Aristocrat di India kang. Lok so lok kan lok. Hello, bunch mo aristocrat di katya ma in kan la tre shit kan ang jago la sa ilut lau kan. Aristocrat. A1 R 18 I 9 S 19 D 20 O 15 C3 R 18 A1 D 20. Tuanin hi an place value yang khanin kan put swalawa mo ziak lo pon kan put thei thawa ma se zia hian siang di tuan a question in a soi tum tu how many such pairs of letters are there in the word aristocrat, each of which has many letters between them in the word as in the English alphabet. English alphabet aristocrat in rem dan si entirnan A B C kan ne tiro tuan aristocrat A le C khalo in rem ta se khatya anga alphabet pa ngai kan dia a in rem dan ang si a omem si khazon turani alaya hi tuan B a ya z te poron omma se a puilo alai khachu poimo lo tuna tuan A dot dot le a C a om C ma le a om si ang si kha hatiang in rem danang kha aristocrat word ta hian omem ti kan zonga hetiang question hi puimo em ma atwak tlang pui ni nge alphabet te sa zo mo puimo zinga mi nya tu kan zong thia mangem place values ze a puimo ka ti na chan chu ne ta a an enter wang ula both forward and backward ti chuan mazong le nung zong in Zirtur forward ni chuan mazong to in Zirtur backward ni chuan ni nung zong to in Zirtur aziak lo ni chuan mazong le nung zong ti na ni aziak lo ni chuan mazong le nung zong kan thia thidang on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 engma omlo tiro number kan thia khan ol sandi A B C D E F ya kan thia I chuan 18 19 20 21 22 23 24 omlo tiro chuan 9 10 11 12 13 14 15 16 17 engma omlo wa 19 to thia 20 lo om ta ni heli pair hi first pair an ni a she thia mem S dot thia ti oma tiro alphabet pa nga ya S dot thia ti oma kun aristocrat part ko S dot thia ti om tu kan share all sam thaidan tu place value kan zia number kan put en khan alphabet kan chut I number kan chut kha arang zo nge yang tuna i 22 zo eng number nge om ti taila 23 itiang V zo engza V zo eng letter nge om ti taila claiming ai to ashe tanga yang khatyang hanin nge alphabet I chuan number kha anwam zo kani chuanin khatyang ang pair khadang kan muem hanen simple 18 19 20
18, 19, 20 tiro he second pair an ni anga dang ano mem heta hian om 1 2 3 1 2 3 a le c te he third pair an ni a adang an lo mem 18 19 20 aphalawa 18 19 20 15 16 17 15 16 17 18 dan 18 om de atiklo pair thum kan nei ni chumo kan answer to chu option D 3 pairs khatiang chi kha practice ta mangai o mu